Reka tubasuhuze inshuti bakunzi ba Tele News, tubikaze ku nkuru ndetse n'ibiganiro byacu nk'ibisanzwe. Ndimanira Jacques, turabasaba gukomeza kubana natwe, mukore subscribe, mukore like ndetse na share kugira ngo inkuru n'ibiganiro tubategurira bijye bita bibageraho uwo mwanya. Ni inkuru zigiye kwibanda cyane ku zavuzwe mu karere ko turananyarukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho President Donald Trump yaje kuba yisabira igihembo cya Prix Nobel cy'umuntu uharaniye ibikorwa by'indashyikirwa bigamije kunga abantu. Avuga rero ko uruhare rwe mu kunga u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akwiye kuba abihererwa ibihembo. Mu gihugu cya Uganda, umugaba mukuru w'ingabo za Uganda Uni General Muhoozi Kainerugaba, uyu wavuze ko kunda cyane byimazeyo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo. Ubu ngubu nyuma y'imyaka 20 yakandagiye ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko ikimujyanye no gukomeza kuganira ku bijyanye na Operation Shuja, operation igamije kugarura amahoro n'umutekano mu bice byo mu ntara ya Ituri na Kivu y'Amajyaruguru. Tukiri muri aba makuru kandi turababwira ko Perezida wa Sena y'u Rwanda umunsi w'ejo yakiriye Perezida wa Sena y'igihugu cy'u Burundi Dr Kalinda François Xavier ku itariki ya 20 hari ku munsi w'ejo. Yakire mugenzi we Burundi Sinzohagera Emmanuel hamwe n'itsinda ryari muherekeje, ndetse ibingibi byongera kuba ikimenyetso cy'uko u Rwanda n'u Burundi vuba hanga bishobora kuza gufungura imipaka, ibihugu bigasubira kubana nk'uko byari bisanzwe bibana mbere y'uko Perezida Evariste Ndayishimiye afata icyemezo cyo gufunga imipaka. Mukomeze rero mubane natwe, muve ku murongo mugari wa Tele News, murongo bagezaho amakuru ndaje inyarambure ku buryo urambuye mukanya. Reka tubahe ikaze ku makuru ya Tele News. Benshi bakomeje kwibaza ku rugendo rwa Perezida wa Sena w'igihugu cy'u Burundi yagiriye mu Rwanda ku munsi w'ejo, ni nako kandi hari kwibazwa ku rugendo rw'umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cya Uganda ni General Kainerugaba, wari waratangaje ko yifuza gusura Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yabigezeho rero nyuma y'imyaka 20, ariko reka duhere kuri inkuru y'umubano w'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi. Ni Perezida wa Sena rero y'u Rwanda Dr Kalinda François Xavier ku munsi w'ejo hari itariki ya 20 yakire mugenzi we Burundi Sinzohagera Emmanuel hamwe n'itsinda ry'abari bamuherekeje. Abahagarariye rero Sena zombi baganiriye ku ruhare rwazo mu rwego rwa diplomasi rurimo guharanira umubano mwiza hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Sena y'u Burundi yabisobanuye iti ibiganiro bagiranye byibanze ku ruhare rw'izi nzego zombi mu kongerera imbaraga umubano w'u Burundi n'u Rwanda. Bigaragara ko muri uru ruzinduko Sinzohagera yashyikirije Dr Kalinda impano y'agaseke gatamirije amabara y'ibendera ry'u Burundi. Uruzinduko rwa Sinzohagera n'abamuherekeje Kigali rubaye mu gihe umubano w'u Rwanda n'u Burundi wazambye kuva mu mpera z'umwaka 2023, ibyatumye bufunga imipaka ku ruhande rwabwo muri Mutarama 2024. Mu ntangiriro z'umwaka wa 2025 intumwa zihagarariye ibihugu byombi zarahuye kugira ngo zikemure aya makimbirane. Byavugaga ko ibiganiro byari bigeze heza, ariko nyuma icyizere kiza kongera kuyoyoka nyuma y'uko Perezida Evariste Ndayishimiye yaje gutangaza ubwe ko afite amakuru yizewe ko igihugu cy'u Rwanda cyiteguye kubangamira cyangwa se cyiteguye kubangamira umutekano w'igihugu cy'u Burundi, nk'uko icyo gihe byavugaga ko u Rwanda rufasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo umutwe wayo mu 23 n'ubundi ngo ariko u Rwanda rugiye kubikora mu gihugu cy'u Burundi. Ibiro byaje gutuma Evariste Ndayishimiye afunga iyi mipaka, nyamara ibiganiro byari bigeze kure kugira ngo imipaka ifungurwe ihuza u Rwanda n'u Burundi. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane icyo gihe Ambasaderi Olivier Nduhungire muri Gicurasi 2025 yatangaje ko Abanyarwanda n'Abarundi bifuza ko umubano w'u Rwanda n'u Burundi wakongera kuba mwiza, ariko ko ibirego bishingiye ku binyoma ari byo byadindije intambwe
yari yaratewe. Minisitiri Nduhungirehe yasobanuye ko nubwo hari izi mbogamizi zituruka ku Burundi, u Rwanda rutazacika intege ahubwo ko ruzakomeza gushaka uburyo uyu mubano wongera kuba mwiza. U Rwanda rero n'u Burundi ni ibihugu byari bisanzwe n'ubundi bifitanye umubano ku buryo uyu munsi kuvuga ko igihugu cy'u Rwanda n'u Burundi byacanye umubano biraza kugira ingaruka cyangwa se byagize ingaruka ku baturage navuga ibihugu byombi, haba ku ruhande rw'u Burundi ndetse n'uruhande rw'u Rwanda, ariko cyane cyane ku gihugu cy'u Burundi nicyo bigaragara ko cyabihombeyemo, bityo no gukomeza gutsimbarara no kutumva ko ubu ngubu igihe gikwiye kugira ngo u Rwanda rubane neza n'ibindi bihugu. Ni mu gihe ngira ngo ababizi neza u Rwanda rwamaze kugira amasezerano ndetse yamaze guhabwa umugisha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga kuri uyu wa mbere w'iki cyumweru bazerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gusinya kuri amasezerano, ibizakurikirwa naho abakuru b'ibihugu barimo Perezida Paul Kagame ndetse na Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi bazahurira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bazajya gusinya ku masezerano y'amahoro. Ibi nabyo turabigarukaho, aho Trump yaje avuga ko ari ikintu gikomeye agezeho ku butegetsi bwe ndetse akwiye kuba bishimirwa akabiherwa igihembo cya Prix Nobel. Ibyo nabyo turaje tubigarukeho. Reka rero dukomeze n'aya makuru yacu, ariko noneho mu gihugu cya Uganda ni inkuru isa nkaho idasanzwe, nyuma yaho uyu nguyu Kainerugaba yakunze kugaragaza urukundo afitiye u Rwanda no kuvuga ko nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ari uncle we. Yaje noneho kongera avuga andi magambo yaje gutuma abantu batangira kwibaza ati ariko se uyu we ni gatiki, avuga ko Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari umuvandimwe we. Nyamara ibi yabigaragaje cyangwa se yabivuze mu gihe Perezida Paul Kagame na Tshisekedi umuriro wakaga batacanaga uwaka. Ingabo rero za Uganda n'iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zemeranije kwagura ibikorwa bya Operation Shuja bigamije kugarura amahoro n'umutekano mu bice byo mu ntara ya Ituri na Kivu y'Amajyaruguru. Aya masezerano yashyizweho umukono n'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba, mugenzi we wo muri RDC Lieutenant General Jules Banza Mwalambwe Kinshasa ku itariki ya 20. Ubusanzwe rero kuva mu Gushyingo 2021 ingabo za Uganda n'iza RDC zifatanya mu kurwanya umutwe w'iterabwoba wa ADF. Gusa mu isuzuma ryakozwe byagaragaye ko zikwiye kwifatanya no kurwanya umutwe witwaje intwaro wa Codeco. Mu butumwa General Muhoozi yanyujije ku mbuga nkoranyambaga mu bihe bitandukanye yagaragaje ko Codeco idakwiriye kwihanganirwa kubera ko ikomeje kwica abanyekongo cyane cyane abahima bafitanye isano na Uganda. Hashingiwe ku masezerano avuguruye, ingabo za Uganda zizakomeza gukorera muri teritwari zigize intara ya Ituri no muri Beni, Kasindi na Butembo mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Uretse kugarura amahoro n'umutekano, ibikorwa by'ingabo za Uganda mu bice byo muri Kivu y'Amajyaruguru bigamije kurinda umutekano w'ibikorwa byo kuvugurura umuhanda wa Kasindi, Beni, Butembo. Ingabo rero z'ibihugu byombi kandi zemeranije gushyiraho itsinda rihuriho rishinzwe iperereza ryerekeye kuri ibi bikorwa ndetse hazaho ubufatanye mu myitozo ya gisirikare. Biteganijwe kandi ko ibiganiro bihuza abahagarariye ingabo za RDC na Uganda Kinshasa bizamara iminsi 3, bizakurikirwe n'ibindi bizabera i Kampala mu gihe kizemezwa n'impande zombi. Uyu rero ni Kainerugaba nyawe, General Muhoozi Kainerugaba, umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni w'igihugu cya Uganda. Uyu mugabo rero nyine nyuma yo kugaragara hanga muri Kongo, abantu bagiye bavuga ibitekerezo bitandukanye bavuga ati ariko se uyu muntu ko asa nk'uwivangira cyangwa se ashaka kuvanga politike yo mu karere, aho ngaho ibi bintu bizagenda gute, bizarangira gute? Hari n'abatekereza ko uyu mugabo kuba bivugwa ko nyuma yo kubona ko umugabo bita Joseph Kabila agiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mujyi wa Goma, uyu mugabo Kainerugaba uzashyigikiye umutwe wa M23 ndetse avuga ko abantu baziya guhangana n'umutwe wa M23 nawe azarwana nabo azabashozaho urugamba. Nyuma y'uko Kabila ageze i Goma agatangaza ku mugaragaro ko agiye kwifatanya na n'uyu mutwe, byahise bituma uyu Kainerugaba atangaza ko agiye kujya i Kinshasa. Ibintu nanone bishobora gukurura umwuka utari mwiza
bikavuga ko Joseph Kabila mu gihe cy'ubutegetsi bwe atigeze yorohereza operasiyo ya Shuja hano mu gihugu cya Uganda, atigeze yorohereza igisirikare cy'igihugu cya Uganda kugarura amahoro cyangwa se kubungabunga amahoro hagamijwe kurinda umutekano w'abanyayuganda muri kiriya gihugu nk'uko misiyo y'aba ngaba ikomeza ibivuga. Rero ni ibintu byagiye bigenda bitangazwa, nyine dukomeze turebe nyine uko bishobora kuza kurangira. Reka rero tuve ahangaha twerekeze noneho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika umugabo Donald Trump utagira ipfanagize gutya aba ararikocoye, yavuze ko anejejwe cyane n'uruhare amaze kugeraho mu gushaka ko amahoro yagaruka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hamwe n'igihugu cy'u Rwanda. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagaragaje ko akwiye ishimwe rya Nobel rihabwa indashyikirwa mu guharanira amahoro ku isi kubera guhuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ibindi bihugu byari bifitanye amakimbirane. Uwo ni Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku itariki ya 18 yasobanuye ko intumwa z'u Rwanda n'iza RDC zumvikanye ku ngingo zikubiye mu masezerano y'amahoro azashyirwaho umukono ku itariki ya 27 Kamena 2025 nyuma y'ibiganiro byazihuje. Ibiganiro byamaze iminsi 3. Perezida Trump yatangarije ku rubuga rwe rwa Truth Social ko yishimiye gutangaza ko we na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Marco Rubio bateguye amasezerano y'amahoro ya RDC n'u Rwanda yo guhagarika intambara imaze imyaka hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ati abagarura u Rwanda na Kongo bazaba bari Washington kuwa mbere kugira ngo basinye amasezerano. Uyu ni umunsi mwiza kuri Afurika kandi mu by'ukuri ni umunsi mwiza ku isi yose. Uyu mukuru w'igihugu yatangaje ko nubwo agiye gufasha u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugera kuri intambwe, akaba yarahagaritse intambara y'Ubuhinde na Pakistani, agahagarika intambara ya Kosovo na Serbia ndetse n'andi makimbirane hirya no hino, atazahabwa ishimwe rya Nobel. Yagize ati ntabwo nzahabwa ishimwe ry'amahoro rya Nobel ku bw'ibi, sinzarihabwa kubwo guhagarika intambara y'Ubuhinde na Pakistani, sinzarihabwa kubwo guhagarika intambara ya Serbia na Kosovo, sinzarihabwa kubwo kubungabunga amahoro hagati ya Misiri na Ethiopia. Urugomero runini rwa Ethiopia rwatewe inkunga na Amerika mu bucucu bwagabanyije cyane amazi yo mu ruzi rwa Nili. Muri iki gihe intambara zihangayikishije isi cyane y'Uburusiya na Ukraine imaze imyaka 3 ndetse n'iya Israeli na Iran yatangiye ku itariki ya 13 2025 muri uku kwezi turimo kubera ubwumvikane buke ku mushinga wo gutunganya ingufu za nucleaire. Trump yatangaje ko ashaka ko ibihugu byo mu burasirazuba bwo hagati bigirana amasezerano y'ubumwe ya Abraham Accord ashobora kubifasha kongera kugera ku mahoro nyuma y'imyaka myinshi aka karere kabamo intambara z'urudaca. Yagaragaje ko nk'iyo yagera ku masezerano ya Abraham muri aka karere kose agahagarika intambara y'Uburusiya na Ukraine, atazahabwa ishimwe rya Nobel gusa ngo icyo aha agaciro nuko abaturage bo babona imirimo ye. Pakistan ishyigikiye ko Trump ahabwa ishimwe ry'amahoro mu mpera z'umwaka wa 2025 mu ntara ya Kashmir ihuriweho n'Ubuhinde na Pakistan hadutse intambara yaturutse ku bitero umutwe w'inyeshyamba zishamikiye kuri Islam wagabye mu gice kigenzurwa n'Ubuhinde. Ubwo izi nyeshyamba zari zimaze kwica abaturage 26, igisirikare cy'Ubuhinde cyagabye ibitero bikomeye mu gice kigenzurwa na Pakistan cyahawe izina Operation Sindoor, gisobanura ko kigamije gusenya ibirindiro by'umutwe w'iterabwoba. Ingabo z'ibihugu byombi zahanganye bikomeye zifashishije imbunda zirasa kure, misile ndetse n'indege z'intambara. Tariki ya 10 Gicurasi zemeranya kwabaho agahenge kugira ngo impande zombi hagaruka amahoro kuko bari bamaze gutakaza abasirikare benshi. Ku itariki ya 20 Kamena leta Pakistan yatangaje ko yatanze Trump nk'umukandida mu bazatanira ishimwe rya Nobel kubera uruhare yagize mu guhosha umwuka mubi wateje intambara yanganisha Pakistan n'Ubuhinde. Yagize ati leta ya Pakistan yafashe icyemezo cyo gutanga Perezida Donald Trump kugira ngo azahatanire ishimwe ry'amahoro rya Nobel umwaka 2026 mu rwego rwo gushimira uruhare rwa diplomasi yagize n'ubuyobozi yagaragaje mu kibazo giherutse kuba hagati y'Ubuhinde na Pakistan. Mu gihe Trump yavugaga ko ari wahagaritse iyi ntambara, ariko mu kiganiro yagiranye na Minisitiri w'Intebe w'Ubuhinde
ni Ventre Modi kuri telefone. Modi yamumenyesheje ko nta ruhare yagize mu gahenge kabayeho, ibishimangira ibisanzwe bivugwa na leta y'Ubuhinde ko Pakistan yamanitse amaboko. Trump rero bivugwa ko atagiye ahirwa no kubona ibi bihembo ko n'undi si ubwa mbere yabasabiwe ibi bihembo ariko ntagire amahirwe yo kubibona. Akavuga rero we ko azakomeza gukora ibikorwa biteza imbere abaturage, bishyigikiye abaturage, kandi yizeye neza ko abaturage bo bazi ibikorwa ari kubakorera. Nshuti bakunzi ba Tele News, hano dusoreje inkuru twari twabateguriye. Reka tubararike gukomeza kubana natwe, tubabwire ngo mukomeze mukore subscribe, mukore like ndetse na share, mude na comment ku biganiro tubakorera. Nge na Imana Jacques nk'ibisanzwe. Bye bye and ciao ciao.